Hospital from conmen, from fraudsters, and from charlatans who wanted to expropriate Nairobi Hospital. And I want to say, for the avoidance of doubt, nataka niwaambie wa Kenya, Nairobi Hospital is a premier medical institution hospital in the Republic of Kenya. In fact, it serves the region. There is no way I am going to allow Nairobi Hospital to be taken over, taken hostage by charlatans, by conmen, by fraudsters. That is why I have instructed with clarity that all those who are involved in fraudulent activities in Nairobi Hospital will be removed. They will be taken to court. They will be charged. And Nairobi Hospital is going to serve the people of Kenya. I want to tell the brainless opposition, find something else to do. Wachana na Nairobi Hospital. Nyinyi hamujui chochote, akili yenu iko chini sana. Sio kama tunaelewana bwana. Sasa mnaenda kukimbia maneno ya Nairobi Hospital hata hamujui nini inaendelea. Sikizeni madaktari wa Nairobi Hospital watawaeleza, wacheni upuzi. Ama namna gani my friends? Sijui kama tunaelewana. Unajua wale watu those brainless opposition, they are just scavengers. Scavenging on any headline. Oh, sijui nini Nairobi Hospital nauzwa, sijui nani anataka kununua. Wacheni ujinga. Wapuzi nyinyi. Sio kama tunaelewana bana. Tuko pamoja? We are going to stand by Nairobi Hospital. Nairobi Hospital is a public institution. It is an institution that serves the public of Kenya. And we are going to defend the right of Nairobi Hospital to exist. We are going to protect Nairobi Hospital from charlatans and crooks and conmen and fraudsters. And we are going to stop at nothing until we make Nairobi Hospital what it always has been, the premier hospital in the Republic of Kenya. Tumeelewana jameni bwana? Mount Elgon hoye. Tumekubaliana ama hatujakubaliana? Tumekubaliana? Si ndio? Na msikuwe na wasiwasi, hawa watu wa opposition na akili yao iko chini. Wale hawana mpango bwana.